You need to know on an email. Hello. Me pacho emo. Yentie wadi na waya. Aye ohawo. Emo udi why me pacho. Mommy, me church here for now for nyina. Okay. The maye de anu odin papa na me go so sere wade say ohun me mobo na onfa nche me. Ebra na me swa no me yanwrani. Ebra na me swa no me na ka kire me say wiase na ye beto ye no ye befe akọ na ye kwa ye besin aba. Nti wo wo ha na wo abon ho ban. Nti ono so na ye konfo oye nduro ma manfo sikaduro ni sanema no. Nti that time na me wo be 10 years. No ankasa ma me bi ntokwa duro sikan etu ne forget na o ma me sendo na nche enu wuye. Nti wuye bra na me nya 10 years 11 12 eba no na me wo ho na me na be frɛ me omuko ya amamere bi amame bi ankwanta so bi ankwanta nan so wo na awawu no me na be ma na wu oba no na oba ne so abefra so omuko ya amamere am no oba no so sombo som sa nti oba no so no abefra me anajo omuko ya amamere amame bi ankwanta so no mako dwale me wo ho bi ho a epumu no mako ya amamere bi amame wo punum nti me nya 13 years ena me sundaye Febru ni bia be ka kire me sese me pese me ni nante a o kire me nsuo bi wo ye honom akoso mu honom e na o kire me lafinta ne powder bi se me nto emra na me dru ho a me mfa powder ne ngu nsuo num na me fa lafinta no so empeti nsuo num na me mbo ni din se ma me wata 3 times nti e ho no ye kwayem ono so ka kire me se 12 o'clock anado me kwa me nko naked nti me koyeye ena mi hu se nsuo no ehuru ewo kwaye no muti se di sija so nsuo no huru afi kwaye no mu so light blue red na afi agrada etete papa is that time na say na me 13 years ena wo nsuo na akwa kwaye branchio mu ko nsuo ede na wa nsuo na me na ka kire me se wo fre to mi bi na so wo ba na wo dwane a wo bebodam. Okay. Nti na me nso mi gina ho a me pese mi hu de ekọ. Nti mi gina ho saa afi mframa na ebo no ni agrada na etiti nyina gyaye no. Na mi hu se oba fefe bi na wapie efiri nso no betina efiri ni mfimfini ekọ no nyina de egusu wo nso no. Nso no nso nye nso a wo gina mu a bedu kotodwempo. Nti ho no frɛ me bi obi sa me se wo pedien na me so wo be so me da yese me pese me no nante amemra nti ho na o se chia me nti me tene me nsa nso no mu de me hu ya na se me firi ba bia na ye won ya kopie kuru bi so na kuru mu ho no asase ni nyina o man ne tarazo ba bia da fo na wo hwe wiem so wiem hire ade nsa ade nche nti ho no ko kire me sika abrochire sika dollars dan tin beye plot be ennan sese me sum ni yi o de we nyina be ma me nti ho na o kire me se e na o sande me ba akosomo waji na ntwe ni bi ka oni na ntwe ni bi dai me ni ntwe ni dan fie mi no na sata na wo mfie sei na tam no na me ba 15 years yo yentie we mi wie na ntwe ni de na ma 15 years nti o de me ba ye no mi sa say ye fancy koko ni so na e be frɛ wa chiri why me pa tre mate wa ya de pa e bi a o de duro eye hey hello hello me pa jo mo din dia no wa ya wunya ya ko anyi confession maybe a trim na mete ye bushing a fee nte de muana ye ofa ba ku free mu na impany for ye sin kunya se ye be se ye ofa no ene je to boa se ekoto funa daka
and I impenifon on mobile, so when I'm money kruma umbitima akokona nti some could pay for another kentimina na me ya kura uma omo this kind of man say me ko pay for that kan embra ntom so me is kind of man no and I'm assuming this can do a concrete man pay for that kan number ya wana ko tada karu this can hello yes eti e ba sa no wo mo ye dai and I'm this can do mu question kan am de ko ye etuma ba sisi no ase me wona na me sumda yana na mo fana ba me dai me se me san first kanonko nti ase ha me ama me tuma ko se fan ko no mo pe adaka ni bi sie fun amo frame me say them bi ju na me sa me sem no me to number no ko ne nti o me nya me ko bi eti so wo ho na soso da ya na wo fa ni hure tata ano tata me 7 first kan sanko na fa kwai ana ye and ya asem no si shebi de kwa sembe na mekoka nti ai bi je munye ne number na ma me gina so wai odi for pa me di wani mu fa nko Kenya ya ye ne di eh eja tina se mumien ko tlenko tu talk show ba komla hello hello mpacho mama ye mo di no ai madam hello mama ye ti unka kasa mo di yo mama me de ye ntafo me ntafo na ye no e wunye obi a obi pa unhu ensonsoye ewo oba ni be ma na mama enu e ba che mama enu okay ana me sister kene no de o se be da me so wo ma na mo me ya te ma kwa ko slana me ko ni ni wo no ko ne sta o ko ta de ana da ko nem te channel me da wana boyfriend e da ye me boyfriend e da no be bo me ana ni di din ko mo e mo wana no ne da ye e ta se ni ya ni se mi ti no we ana wana ne da ye e ti e ha me ni ma futu ni ma sa me ka me se ntafo de ye se de akwa na e dan ya ma ki bi ba ya wama wo hu se ni kan ya na se wo na ye kakra ndi so ye be ma na ko panka ko na wo ntafo ne sa se adia o de ba se ni ko na ko pana no enso e sa e dia no e fon so ba e dia ma ya ne me dia no uni uni anu bibi wo wa eye nsonsono ye ma ke da ya ho me dia da mabesi ana me ya no dia sudan na kokum na bra ba ma ne ye sa na enye wa na de na wan ka se bia ana o fele na me fele entertainment ni an ka he eji wa bo sister na mane ba se de di eno si na e ha me a me de tu afofo so kono yo ye da se we de wa ta bia nso eh ya semu nature center for branching so nye bete o omo sepa no hello mama ye mo din dia na wa ye no hu a unya ya nka wanye ma na me ni me madam bi na ye adwuma ye madam no pe ya sempa ntima ma ye konu fie kwa konu anu aduane ne ne ma ya adwuma Pachani is not terrible. We are called on one when you are any ade. A remove mana, look on the best pay. Oh, Mamma, so that time, no, let me stop. And a nice secure demanding me, the best me pen, say, Shadanam the man tears. now tears ye. And I'm a tears ye man. Mamma, let me change Nasa, who sees the poem me home. The poem, Mummy Jay. You see, Mrs. So maybe Major won't cry, be Mamma, say, when crying about what's in the Kuno. As a show.
enti how aha me pa me say dem dia me madam ni bi nso na e bi ba me so why nanso feel kakra na kire yi no ya boa wo pa bom why Pacha hello me se kafra nanso feel kakra na ye kakra e be ka wo pa bom why man pacha mati hey 0548931931 0551931931 just another enyum na gire ko chim ne ha asamuni dunia boss hello confession me mo din dia no wa ya unya ya dia ma ya me me we me uncle be fa me free kura se ma ko na omo chen okuru tima mo ma me da na da me de mo no omo so omo dan nti one day you maybe na me ofa me ba me de mo na oni me be da na obo ma no se ma me nkanchu o ma me nua be ma pa ba try no fa ni no so jam ya ne normal yo no fa ni pon ayen nchen na obo ma no nti efu no ase me obi ma fa be ma da de na me won plan kwa before asa kwa na me bet na obo nchen nti efu no ase oni mi ha de dasa ma me ni pan kwa me na jai ama ko ese mo fa na be me mpana a me na atwempana ma woni ma atwempana ma be je di se akọwale ejame ho akọwale oba foforo eni ti se mo ka ofa ni ti ka onwa ma bisi mi hu ni ire na bibi e mi se mi fa de kwa infinity kwa chese wa bubu makoma ya sawa badam fo e ube wu o edi a ayi last no wonu wa fa ni ire na akofu mi fa bubu makoma mi hu ni ire na mi fa no kwa hunyi me se na mi na ma da ya mi fa dro kwa mu bibi man ni kwa no na da so no mo nete ta chose wo da so no mo nete me da so no mo nete so no mu fie na me bet na yenti mi me hi ti adi be ti me pa ti mi hu adi me so adi o mi mi so ni bia ni me ye sare edwama na ya bo dam wu ya nya ba yi o ma ofa ne ha dam na to frifie ho ba minti me do wu to mintu yo man tro na mo ma twede wai na ba because to mintu dia me so ma bre eti wo tra ho ne yiri ni ma ma twede na ba ko ku na ba yentie ni wie hello mama yentie o wai me modin me ba hello mama yentie o mama pacho me be me bineti na mi shia be ma na me ba say wanya be ma foforo de ma me na mi bugu ye actually just me ma me so ye so bi so ba da wa me na mi bugu ye se me be ma na tanya nya ko la mi na no bi fa do say oni be ma ne nyim ti se be ma ne mo mama ne a ono ka se friend se wo mama ne be bu su ni ama se asem ni she me so mi hu se mi boni pa ma ne mi ti mi mo ma ne ina da mi ye se na fro na maka ko me no me hu pa se ni mi na ya nka sa wa ye na ba ye nka mi pe wa wo nu abi na ka wo so wo nka se wa wo se mienu ma ba cha ma wo mi ma na ko mo be wa no mo te wo twe o ma wale ni e ba ndai etuwe wa wo umre mudua bo ma me ama ne se de be ma na ko fa ba no na de ni chire mu won fa ma wo so ani je ho aja wa tra wa de wani nyi ho so a apo ba bia fa why ba chi yo kafra yes no ampa no abroso hello mami yentie o ma pacho good afternoon pacho ni se pita kwa yo me pacho me confession ni say
Mrs. My abortion. Now, the program here would die as I come up for myself. Men can't I am putting on a bonnet semi. My function. Not yet. You're supposed to be on shit. You're supposed to be Madame Papa and the Cobanity. And then the train. Madame for me. The patrol daddy. I didn't think I'm Madame for cooking. I need to make sure that it's on function. You need a cannon on the year. But you're saying, let's see, how could you are dancing? oh, there be men, yes, I am. And you wouldn't be back where Bearman and a part-time. It's actually a real number. You said you would have shown Mrs. Diablo. But I'm in Diablo. Now, Bearman is showing me da, ma'am, Patrol the data. My lady. My lady.